m'explica les formes, on estan les millors dones. Una altra pregunta tonta, a Barcelona, a Barcelona. L'Uri té estil i em porta al Raval a comprar roba. Em deixeu, viu a aquesta zona de Barcelona, de Barcelona. L'Uri diu que em busca nòvia de la Farga o de Casa Bona. Aquí la pasta no perdona. A Barcelona, tio, a Barcelona.